Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initwork Rwanda, mwebwe mubana natwe ibiganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi bagaruka ku makuru ya politike, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Kuri wa kabiri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho abasenateri bashya, gusa babiri muri bo akaba ari bashya, naho abandi babiri bo akaba bari basanzwe muri manda ya Rukigi. Abo babiri bongerewe manda ni Professeur Dusingizemungu na Evode Uwizeyimana, naho abashya ni Dr Uwamariya Valentine na Gasana. Abangaba karibo bongere muri Sena y'u Rwanda. Kuri wa kabiri tariki 21 Ukwakira 2025 Perezida Paul Kagame yashyizeho abasenateri bane aribo Dr Uwamariya Valentine na Alfred Gasana. Abangaba akaba yabongeyemo mu gihe Professeur Dusingizemungu Jean Pierre na Evode Uwizeyimana bo bongerewe manda. Ni icyemezo umukuru w'igihugu yashingiyeho ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 80. Muri aba bashyizweho bashya, Dr Uwamariya Valentine arazwi cyane mu Rwanda kuko yabaye muri Minisiteri y'Uburezi, Minisitiri w'Iterambere ry'Umuryango n'Uburinganire, ndetse akaba yaranabaye Minisitiri w'Ibidukikije. Ubundi Dr Uwamariya Valentine yavukiye mu karere ka Nyamasheke ku itariki ya 14 Gicurasi mu mwaka w'1971. Yiga amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire Sainte Famille mu karere ka Nyamasheke, nyuma akomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubutabire. Mu mwaka wa 2005 Dr Uwamariya Valentine yabonye impamyabumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri Kaminuza ya Witwatersrand muri Afurika y'Epfo. Naho mu mwaka wa 2013 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Kaminuza y'Ikoranabuhanga mu gihugu cy'Ubuholandi mu bijyanye n'ibidukikije n'amazi. Dr Uwamariya Valentine yabaye cyane mu bijyanye no kwigisha n'ubushakashatsi muri kaminuza, akaba yarabimazemo imyaka igera ku myaka 18. Yabaye kandi umuyobozi w'ishuri ry'ubumenyi muri College y'Ubumenyi n'Ikoranabuhanga muri Kaminuza y'u Rwanda. Kuva mu Gushyingo ku mwaka wa 2018 kugeza muri Gashyantare 2020 yari umuyobozi wungirije w'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic, ushinzwe amasomo, iterambere n'ubushakashatsi. Yakoze ahantu hatandukanye mu nshingano zirimo kuba yarabaye Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, kuba yarabaye Minisitiri w'Uburezi, ndetse akaba yaranabaye na Minisitiri w'Ibidukikije. Muri Gashyantare 2020 nibwo Dr Uwamariya Valentine yagizwe Minisitiri w'Uburezi, ahava mu mwaka wa 2023 agirwa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Nayo ino minisiteri akaba yarayivuyemo mu mwaka wa 2024 ajya muri Minisiteri y'Ibidukikije, akaba ari minisiteri yaherukagamo mbere yuko agirwa umusenateri. Naho Gasana Alfred wongeye muri Sena y'u Rwanda. Alfred Gasana si ubwa mbere yinjiye mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda kuko yinjiyemo mu mwaka wa 2003 aho yari perezida wa Komisiyo y'Umutekano na Politiki. Yavuye mu nteko mu mwaka wa 2010 aba ukuriye ishami rishinzwe umutekano imbere mu gihugu mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NCS. Nyuma aza kuba Minisitiri w'Umutekano ku itariki ya 10 Ukuboza mu mwaka wa 2021. Muri aba basenateri bane bongeyemo, babiri bashyizweho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ku wa kabiri tariki ya 14 Ukwakira 2025. Abo akaba ari bo Dr Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, ndetse na Alphonse Nkubana uyobora ishyaka ry'ubwisungane bugamije iterambere. Reka ngushimire rero wowe abanyanange kuva kunangira kugera ku musozo. Reka mbwire ngo ni ibingibi icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana, nuko tugukunda kandi twifuriza kugira ibihe byiza.